Nama misile ahambaye cyane ngira ngo nare babwiye ku munsi w'ejo ko Iran yamaze gutangaza ko itazongera gupfa kurasa misile idafite warhead byibura ipima toni. Ibyo nibyo bimisile binini batangiye noneho kohereza muri Israel biremereye bya bindi bifite uburyo kibikwepa mu bwirinzi ndetse bigenda bikabasha guhinguranya bwa bwirinzi bw'ikirere bwa Israel. Ibyo turaza kubireba. Turagaruka none ture Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo yarayatangaje avuga ko intambara yirangije cyangwa se nkaho yayitsinze ariko akongera akagaruka ntago turayitsinda neza, ndetse muri kano kanya ubona ko bisa nk'ibyamucanze kuko Iran iramubwira ngo twe nta nubwo dushaka kujya mu biganiro namwe mpaka turashaka kubanza gukubita umwanzi akamenya ko yadukoreye amakosa. Iyo ni Iran. Turaza kurebera hamwe uburyo ki Iran iri gutegamo ibisasu bikazamuka mu kirere ndetse bakaba bamaze gutangira no gutega noneho amabombe munsi y'inyanja cyangwa se muri ya munsi y'umuhora wa Hormuz. Batangiye gutegamo za grenade zo munsi y'amazi. Izo grenade zo munsi y'amazi abantu bashobora kwibaza ngo zimeze gute. Ntago ari grenade, mine. Zino mine zo munsi y'amazi abantu benshi bashobora kwibaza ngo izo mine zo munsi y'amazi ko tumenyereye izo munsi y'ubutaka zino za land mine izo zimeze gute. Ariko izo munsi y'amazi abasanzwe bareba filime kugasobanuye iki n'iki Karoki musanzwe muzibona ziriya mine zo munsi y'inyanja mujya muzibona uko bazitega, ubwo mwebwe n'ubwonko baburi kubibaha neza cyane. Gusa hari ikindi kibazo gikomeye muri Iran ngira ngo tubanze tugarukeho. Iran muzi ko imaze igihe igenda ipfusha abajenerali bakomeye, ugasanga ngo Israel ngo yarashenga ahantu hari umujenerali ukomeye wa Iran. Israel yarasha abayobozi ba Hezbollah ahantu bari bihishe ibategeye mu byombo. Israel yarasha abajenerali bari mu nama ba Iran. Mukagenda mwibaza ngo ese Israel imenya gute, ikoresha ubuhe butasi kugira ngo imenye abo bajenerali bakomeye ba Iran babahe, bari buhurire he, banywera hehe, bakore imbega Israel ari amakuru iyakusanya gute. Haje kumenyekana ko ashobora kuba ari umugambanyi ukomeye cyane wateje impagarara muri kino gihugu n'ubundi cya Iran. Uyu mugabo mwita ngo ni Ismail Kani. Uyu numwe mu bajenerali bakomeye cyane muri kino gihugu cya Iran. Kunze kumwita ngo ni General Kani cyangwa se General Kani. Mu minsi ishize yaburiwe irengero. Kuva ino ntambara yatangira kugeza na n'uyu munsi General Kani yaburiwe irengero, abantu baramubura. Makuru amwe yatangiye guhwiswa avuga ngo bashobora kuba baramufunze abayobozi ba Iran bakamufunga, yamara gufungwa bakaba bakimubitse bari kumukuramo amakuru, cyangwa se Iran ikaba yaramwiyiciye ubwayo mu ibanga rikomeye cyane kuko ngo General Khan yarabuze. Itangazamakuru The Economic Times nacyo cyasohoye inkuru ivuga ngo Ismail Kani ashobora kuba yari we mugambanyi watangaga amakuru kuri Israel na Amerika, amakuru yatumaga abayobozi ba Iran bicwa, mukayoberwa uko byagenze tukagira ngo nuko Israel neka cyane, kumbe hari umugambanyi uri mu gisirikare cya Iran watangaga amakuru kuri Israel ati murase hano niho hari umujenerali runaka cyangwa se undi muntu ukomeye ari hano. Uyu mugabo w'umugambanyi ubundi kuki bari kumukeka w'ubugambanyi kugira ngo byumve neza uze no kubihuza n'impfu z'abayobozi benshi ba Iran bagiye bapfa. Reka tubanze tumenye General Kani yakoze iki. Ubundi uyu mugabo bita ngo ni General Kani, Ismail Kani, asaba ko dusubira ku mugabo nanone bita ngo ni Qasim Soleimani. Mu mwaka wa 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishe umujenerali ukomeye cyane w'igihugu cya Iran bamwitaga ngo ni Soleimani Qasim. Icyo gihe drone yaraje imuturikiriza muri Baghdad muri Iraq niho yarari. Uyu mugabo akimara gupfa Soleimani ntago yari umujenerali usanzwe nk'aba bajenerali bandi basanzwe. Uyu mujenerali ahubwo yari we mujenerali wigira igihugu cya Iran inyigo, akabashushanyiriza inyigo, agashyira no mu bikorwa uburyo ki Iran igomba kugira influence muri bino bice byose bari muri kariya karere kose ko mu bigobe mbega buriya burengerazuba bwose bwa Aziya. Iran ikaba ihafite ukuboko gukomeye kurusha ibindi bihugu. Uyu mujenerali niko kazi yarashinzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimuzi, icyo zakoze zaramwishe. Akimara gupfa rero yarakeneye umuntu umusimbura. Iran bahise bavuga ati Amerika twiciye Soleimani, dushaka umusimbura. Bamusimbuje uwari umwungirije bitaga ngo ni Ismail Kani, ari nawe mugabo tugiye kuvugaho muri kano kanya. Icyo gihe bahise bafata uwari wungirije Soleimani ari we Ismail Kani ahita amusimbura ku buyobozi. Umuntu wari umaze igihe kinini yungirije Soleimani yarazi uburyo Soleimani akoramo, yahise afata inshingano ze agirirwa icyizere ati simbura sobuja utangira bari we ukurikirana akazi kose. Icyo gihe bahise bamushinga IRGC ahagararire ishami ryayo ryitwa ngo ni Quds Force. Bitwa ngo ni Quds Force bashinzwe n'umugabo ni nka unit ishinzwe gukurikirana abasirikare ba Iran ariko bakorera hanze cyangwa se imitwe yose ifatanya na Iran, ikorana na Iran, ni itsinda riyikontorora
rikontorora abasirikare ba Irani bari hanze y'igihugu. Mu yandi magambo nijya wumva ngo abahutisi bahabwa intwaro bakanakorera Irani kugira ngo batake ibihugu Irani bafitanye ibibazo, menya ko baba kontororwa n'iryo tsinda ryitwa ngo ni Quds Force. Ni wumva Hezbollah ngifashwa na Irani, ubwo nyine na iyo Hezbollah nayo amakuru biyatanga muri Quds Force yo muri Irani iyobowe n'ubundi n'uyu mugabo bita ngo ni Ismail Khan uyu turi kuvugaho, ndetse akaba ari naryo tsinda rikuriye abatoza inyeshyamba ribaha imyitozo n'ibikoresho byose bakeneye. Tuvuze ngo uyu mugabo Ismail Khan yarashinzwe Quds Force. Quds Force yakoranaga n'abasirikare bari muri Yemen ba Irani n'imitwe iriyo n'inyeshyamba ndetse n'imitwe iri muri Iraq yabo iri muri Lebanon ndetse muri biriya bice byose byo muri Burengerazuba bwa Aziya. Network yose yari kuriwe n'uyu mujenerali Khan. Gusa ngo kuva uno mugabo yajya ku buyobozi bwo gukurira Quds Force byaje kurangira Isiraheli none hari bwitangiye kugira gute kumenya ahantu abayobozi bose ba Isiraheli bari, abajenerali guhera icyo gihe mu mwaka wa 2021, 2022, na 3, na 4 kugeza na 5 na n'uyu munsi nibwo Isiraheli yari isigaye ifite ubushobozi n'amakuru menshi yo kumenya aho abandi bayobozi bakomeye ba Irani bari, ikaba yabasha kubica ikabaturitse Isiraheli. Bitewe n'iki? Uno mugabo General Khan ngo yari umugambanyi utanga amakuru ngo kuri Isiraheli. Bikaba bivugwa ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zari zibizi na Amerika na Isiraheli bafatanije ngo bakamenya ko umugabo usanzwe uriho witwa ngo ni Suleiman nituramuka tumwiciye muri Iraq nta wundi Irani zamusimbuza uwitwa General Khan. Byaba byiza tubanje tukavugana na General Khan tugiye kwica boss wawe nitumara kumwica bareta bamugusimbuza ujye ku mwanya wo kumenya ibibera mu karere kose biciye mu itsinda Quds Force, amakuru noneho ujye yaduha ube nk'amaneko wacu. Icyo gihe nyine ari kwa kundi umujenerali bari mu gihugu arikanekera ibindi bihugu. Icyo gihe ngo niko Amerika yabigenje na Isiraheli, bishe Suleiman, leta ya Irani itisimbuza Suleiman wari umwungirije kumbe yari yaramaze guhabwa akazi na Amerika na Isiraheli, ahita atangira kujya noneho aneka kuba uri umujenerali ushinzwe gukurikirana ingabo n'ibitero byose byo hanze y'igihugu, usanzwe uri n'amaneko nekera Isiraheli. Urumva Isiraheli niyo mpamvu ngo yakomeje gukora akazi kayo neza cyane. Nuramuka urebye neza mu myaka inishize no mugabo kuva yajya ku buyobozi uyu General Khan, nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Isiraheli twatangiye kujya tubona tukabona ngo Isiraheli ngo yabyutse mu gitondo ngo yica umuntu watunganyaga ibitwaro bya kirimbuzi, umuscientist wahatari cyane ngo wa Irani ngo bamuturikirije aha, ngo Isiraheli ngo yarashe umujenerali runaka ngo bamurasiye mu rugo rwe. Babaga bahamenye gute? Ngo umuyobozi wa Hezbollah ngo yarara ngo byagenze uku nuku. Mbega ukabona ko Isiraheli yabaga ifite amakuru neza y'ahantu abo bantu bari bakomeye. Nibwo twagiye tubibona kandi mu buryo bwihuse cyane. Uno mugabo rero byamenyekanye ko ari watangaga amakuru kuri Isiraheli. Mbwirira abawuti cheers, kinywaji safi kiba kiri kunyota. Ndavuga nyiricyubahiro gikwiye, igutinyura ntigutamaze, Ingwe Gin ndetse n'imfura yo mu muryango igukura mu bwigunge ikakunga n'abandi, United Gin. Tutibagiwe American Gin, Bombastic Coconut Gin nazo zigira ziti mu birori byanyu ntitugahabure, dore ko tutanasiga murumuna wacu mushya mu muryango, Fimbo Kiboko Lakio. Zose zisanga ku masoko hose ahacururizwa ibinyobwa bya NBG Limited. Wanaduhamagara kuri 0782 16 11 tunywe mu rugero. Mu gihe abandi bajenerali ngo bakomeye bose bagiye bicwa na Isiraheli, hari umujenerali mwe utarapfaga kandi ari nawe mubi cyane bakagombye guheraho bica, kuko niwe ukorudona niwe ukurikirana imitwe yose ikorana na Irani ibangamira Isiraheli, General Khan. Habukomeje kwibaza impamvu kuki abandi bajenerali bicwa, kuki ibitero bya Isiraheli biza bikabica, ariko no mujenerali Khan we ntapfe kandi ari we wakaba yashakishwa cyane na Isiraheli. Batangiye kubikurura neza basanga uno mujenerali Khan ibitero byose bya Isiraheli byisha abasirikare ba Irani bakomeye b'abajenerali yabaga ari hafi aho ngaho yaho ibitero byabereye. Si ibyo bitero byajyaga kuhagera ngo byica abo bantu kandi no yabaga hari, bigasanga havuye agiye, bimeze nk'aho bamuryaga kara cyangwa akabarya kara ngo ngiye kuhava mu yitemurasa. Niko bari kubyanariza babigaragaza. Igihe wasangaga nk'ahantu Isiraheli ngo yarashe yaturikije, uno mujenerali Khan yari ahari ari kumwe n'undi mujenerali cyangwa abandi bajenerali, ariko yamara gusohoka gatonya bamuhamagaye ngo agiye cyangwa atashye mu rugo akimara gusezera, hashize nk'iminota nk'itatu cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa iminota mike cyane, ukumva ngo hahantu avuye hari abandi bajenerali ngo hahise harasukwa. Cyangwa se hakaba hari inama yagombaga kujyamo y'abandi basirikare bakomeye ba Irani, yamara kuyihagurukamo iyo nama
cyangwa se yayikwebye ngo ndarwaye iyo nama ntago ndi buyizemo, ugasanga abandi basirikare bari bayitabiriye Isiraheli yisi baturitse. Mbega nuko byagiye bigenda, abantu batangira kuvuga ngo uyu mugabo si ubanza agatanga location yaho Isiraheli iri burase wagasiba agakweba. Hari naho noneho bajyaga barasa byari bizwi ko ahari, ku buryo raporo zisohoka ngo abajenerali bapfuye nawe bakamubika ngo generali kandi yapfuye, ariko nyuma y'iminsi bakabona we ni muzima, bakavuga ati n'umugabo ku cyahora arokoka. Kugeza aho byageze batangira kumwitirira ngo ni umugabo ufite umeze nk'injangwe, ufite ubuzima 9. Buri injangwe ngigira ubuzima bwinshi ntago igipfa gupfa, ariko buri munsi nijoro iyo ndi mu muhanda ngenda mbona bazigonze, menye bwa buzima nijoro nyine bw'ipusi buhagarara. Uyu mugabo rero bari baramwitiriye ngo ni nk'ipusi, gafite ubuzima 9. Urebye guhera mu mwaka wa 2021 akimara kujya ku buyobozi kugeza uyu munsi wa none, ni intambara ibaye guhera umwaka ushize, noneho byo byari ibindi mwagiye mubona ukuntu Isiraheli yishe abajenerali hafi ya bose ba Irani bakomeye, hafi ya bose yarabarimbuye, ahubwo bagenda bashyira abandi bashya. Umujenerali wenyine utaragize icyabo utarapfuye muri abo bose n'uyu mujenerali kandi. Byatumye rero leta y'Irani yibaza ngo kuki uyu mujenerali adapfa, kuki ubundi Irani imenya amakuru y'ahantu abasirikare bacu bakomeye bari, aho inama ziri bubere ziri, aho umuyobozi w'ikirenga yarari n'umuryango we, kugeza ubwo babarashe bose. Batangira kuvuga ati dufite moro muri twe, harimo umugambanyi. Nibwo Irani yigira inama yo kwita itwara n'umugabo generali Kani, ntawe uza ahantu ari. Amakuru avuga ko bamutwaye mu bubiko, bari kumuvunagura gake gake bamukuramo amakuru y'uburyo yatangaga amakuru. Andi makuru akavuga ko Irani ishobora kuba ari inamucecekesha bakamwica burundu, cyangwa se akabafunze mu kimwe. Hakaba n'abandi bavuga ati nyamara bishobora kuba atari byo, uno mugabo wenda yibereye no mu bwihisho mu rwego rwo kugira ngo nawe batamuhitana, ariko abajenerali bakomeye muri kano kanya bose bari kuvayo bakavuga uno mugabo, bivuze ngo bamenye ko ashobora kuba ari umugambanyi wari ubihishemo. Reka twongere twigarukire sasa aho intambara igeze muri kano kanya. Ikindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiswe ngo ni Department of War, cyangwa se cyahoze n'ubundi cyitwa ngo ni Minister of Defense, uyihagarariye yamaze gutangaza ko uyu munsi turi ndetse ngo n'ejo ngari bwo ari cyo gihe kuva ino ntambara yatangira, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli bagiye gukora ibintu bitigeze bikorwa kuva ino ntambara yatangira, babikorera Irani. Mu yandi magambo, nkurikije uko yabitangaje, nitutabibona uyu munsi nibitaba uyu munsi by'Amerika ngiye gukorera Irani ngo bitigeze bibaho kuva ino ntambara yatangira, ngo bikomeye cyane, ubwo tuzabibona ku munsi w'ejo. Ko bavuze ko ari uyu munsi n'ejo mu masaha 48. Magambo ye yakoresheje aravuga ngo ntago tuzigera duhagarara mpaka umwanzi tumurimbuye burundu ndetse agatsindwa bya nyabyo byemewe, kandi ibyo tugomba kubikora mu gihe twe twateganyije bigomba gukorerwamo ndetse ubwacu twihitiyemo. Ibwo yarengeje ati kubw'iyo mpamvu uyu munsi tugiye kwinjira, ubwo hari uyu munsi cyangwa se uyu munsi turi n'ejo mu masaha 48, ngo nibwo muri Irani tugiye kuhakubita ibintu bihambaye cyane tutigeze dukoresha kuva intambara yatangira. Ati nibwo indege zituritse cyane ziri bugeyo, nibwo zino jet z'intambara ziri bugeyo ku bwinshi zituritse, ubwo amakuru y'ubutasi bwacu ari bukora akazi katigeze gakorwa muri Irani imbere, aza gukora ibintu bitigeze bikorwa na mbere. Ayo ni amagambo yatangajwe n'uhagarariye Minisiteri y'Intambara muri Amerika. Gusa amakuru ari guturuka muri Irani muri kano kanya, kuko ubu nimba koko ari ibyo Amerika yagombaga gukora biteye ubwoba, byagombaga kuba byatangiye kuba kugeza ku munsi w'ejo, ariko amakuru ari guturuka muri Irani nta gitero kidasanzwe, nta n'ibintu Amerika irahakora uko yari yabivuze ngo irabikora uyu munsi n'ejo. Ntago ubu biraba, wenda bishobora kuba biri mu nzira, biri bube cyase n'ibinabi uyu munsi, wenda ejo tuzareba, ubwo nibitaba tuzamenya ko Minisitiri w'Intambara muri Amerika nawe yiganiriraga cyangwa se yateraga ubwoba adversary. Misiri 9, drone 35 Irani yabirashe ku gihugu cya UAE, ino United Arab Emirates. Ni Abu Dhabi, nimwe muri Emirates n'ubundi zigize ino UAE, haguye ibisasu bikomeye cyane ndetse biragenda byangiza uruganda rwatunganyaga ibikomoka kuri peteroli muri Abu Dhabi. Hari ibisasu n'ubundi muri ibyo byarashwe muri UAE byagiye bikubita ku mazu y'abaturage, ariko nta muntu wapfiriyemo. Ndetse hari n'ibindi bisasu Irani yarashe byinjira muri Isiraheli mindani, ndetse bikavuga ko yari inshuro ya 33 hagiye icyo twakwita ngo nk'imvura y'amamisire kuva urugamba rwatangira, ziturutse muri Irani zirasuka ku bihugu byose birimo na Isiraheli. Hari indi drone n'ubundi nayo ya Irani yagiye ituritsa n'ubundi ahitwa Manama, ni muri Bahrain. Ikindi ku bantu bacunze neza kino cyumweru kuva twagitangira guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, uyu munsi turi ku wa gatatu, iki cyumweru turimo, Irani nubwo yarashe izo misile drone 35 na misile 9, ntago Irani iri kurasa
ku muvuduko nk'uwo yarasiragaho mu cyumweru cyashize, kuko Irani yarasaga ibisasu byinshi cyane guhera mu cyumweru gishize. Gusa iki cyumweru kuva cyatangira ntabwo bari kurasa ibisasu byinshi, ahubwo noneho Irani imbaraga batangiye kuzishyira mu byerekeranye no kuniga isi, mu rwego rwo kugira ngo isi ubukungu bwayo babuhungabanye, isi ibure ibikomoka kuri peteroli, mu rwego rwo kugira ngo ino ntambara bayihagarike. Ibi bintu Irani iri gukora byo gufunga umuhora wa Hormuz no gukomeza bagenda baturitsa hirya no hino mu bihugu byo mu bigo biriya bihugu byose byagaburiraga isi ibikomoka kuri peteroli, banaturitsa zimwe mu nganda zatunganyaga ibikomoka kuri peteroli, bigatuma biriya bihugu byose bifunga kohereza peteroli hirya no hino ku isi. Icyo gitutu cyo gutuma isi yose iri kubona ko ubukungu n'inzara bigiye gutangira kwataka abantu bitewe n'uko ibikomoka kuri peteroli byabuze, ibyo ngibyo byatangiye gushyira igitutu kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamubwira baturi gukenesha isi, urwanira iki? Uri kujya kurinda ukomeza guhangana muri Iran ugatuma ubukungu bw'isi bwikubita hasi, kubera iki? Icyo gitutu perezida wa Amerika cyamugezeho ku buryo ku munsi w'ejo yiriwe imbere y'itangazamakuru asubiza ibibazo bamubajije isaha yose, ariko nta kintu kizima yigeze arasa ku ntego ngo yemeze. Yavugaga ikintu mu kanya kamera nk'ukivugurusha. Ngo ni perezida wa Amerika, byagaragaje igitutu isi iri kumushyiraho muri kano kanya. Aho yavugaga nkamwe magambo yakoreshaga, yaravugaga ngo intambara yo muri Iran twayitsinze. Mu kanya bamubaza ibibazo bamwereka ko intambara atarayitsinda, agahita avuga ngo nyine twaratsinze intambara, ariko ntabwo turayitsinda bihagije. Kuko baramunyamakuru bavuga ati nimba uvuga ko watsinze intambara, kuki mukiri yo mwarekeye aho ngaho nyine kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bigaruke ku isoko nk'ibisanzwe? Ati intambara ntabwo turayitsinda bihagije. Gihe Benjamin Netanyahu yagaragaye avuga ngo twebwe icyo turi gukora ni ugukomeza gukubita umwanzi, atariko nibyo tumaze kumukorera byonyine ubwabyo bisa nkaho twamaze kumuvuna igufwa. Ati kandi turabikora kugira ngo abaturage ba Irani bakureho buriya buyobozi buriho. Ati ndetse ibindi bitero biraje. Uwo ni Benjamin Netanyahu. Ushobora kwibaza ngo Irani kuki bari kuyituritsa cyane, kuko ubu tuvuga namaze gupfa abantu bagera ku 1300 ba Irani. Bamaze gushwanyuza ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bwinshi muri Irani, barabuturikije mwarabibonye, ndetse ni benshi bamaze kwicwa, ni henshi bamaze guturitswa muri Irani. Ariko Irani ikomeza gufunga umutwe ikavuga ngo nta biganiro by'amahoro bisoza ino ntambara dushaka kujyamo na Amerika. Ni ukubera iki Irani idashaka kujya mu biganiro kandi bari kuyikubita cyane. Umuvugizi wa guverinoma ya Irani, uyu mugabo mwita ngo ni Mohamed Bakr Kalibaf, yatangaje ko impamvu badashaka kujya mu biganiro na Amerika, mu magambo yavuze ngo twebwe ntago dushaka ko intambara ihagarara. Uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Iran. Ati twe twizera ko haduyi cyangwa se watwatatse ubwo ni Israel na Amerika tugomba kubakubita ibipfunsi byinshi cyane ku munwa kugira ngo twigishe isomo ko n'ubutaha nta mwanzi n'umwe ugomba kuzongera gutinyuka kwataka igihugu cyiza cyacu cya Iran dukunda. Niyo magambo Iran ivuga. Impamvu Iran itari kujya mu biganiro na Amerika na Israel ngo bahagarike no ntambara, ngo barashaka kubanza ngo gukubita umwanzi ibipfunsi byinshi ku munwa kugira ngo n'isi yose yige ko n'ubutaha nta muntu ugomba kuzongera kumenyera kwataka ngo igihugu cyiza bo bakunda cya Iran. Nuwo umuvugizi wa guverinoma ya Iran. Ubwo ibyo bikaba bisubije impamvu turi kubona Iran idashaka kujya mu biganiro na Amerika na Israel ngo intambara ihagarare. Ati biriya bintu noneho Israel ihoramo byo kujyana abantu mu biganiro, mu gihe baba bari mu biganiro ikahita bagabaho ibitero, bigahora gutya ishuka abantu ngo bajye mu biganiro, ariko igacinya bikabagabaho ibitero, ngako kavuyo kayo tugomba kugahagarika. Yandi magambo Iran ikiri gusobanura hano ntago ishaka ko bimera nk'ubushize. Umwaka ushize Iran yarwanye na Israel na Amerika intambara y'iminsi 12 birangira bavuze ngo duhagaritse intambara, none barongeye baciye inyuma nta nameza ngahe nta n'umwaka uciyemo barongeye barashe Iran. Mu yandi magambo niyo Iran iri kuvuga ngo turashaka gukubita umwanzi ku buryo atazongera gutekereza ko twataka. Mbega Iran irashaka gutanga isomo ry'uko hagomba kubaho amahoro, kubahana hagati ya Israel na Amerika, ku buryo ngo na nyuma y'imyaka myinshi yindi izaza, kuko ngo bahagaritse intambara none habisobanuye ko Amerika na Iran bashobora kubyuka n'ejo ubundi bakongera bakabataka. Iran rero irashaka kubanza ikagira utuntu yikorera ku buryo ngo na nyuma y'imyaka myinshi izakurikira izaba ifite amahoro menshi, ku buryo ngo Amerika na Israel bazajya batekereza kwataka Iran ngo bakabanza bakibuka ibintu Iran yabakoreye, bakahita bavuga ati muri kuriya muntu abumuturanyi wacu mwiza. Ngo ni iryo somo Iran ishaka gutanga muri kano kanya. Niyo mpamvu mubona bari kwemera bagakubitwa, ariko ngo barashaka kuzashyiraho gasopo yuko nta muntu uzongera gutinyuka mu myaka iri imbere kongera kwataka Iran bitewe n'ibintu bashaka gukora uyu munsi wa none. Nandi makuru menshi n'ubundi agaragaza ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran uyu nguyu umaze gutorwa mu minsi ishize Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, ngo buryo ubwo baturitsaga papa we ndetse n'abandi b'umuryango we bagapfa, burya ngo n'umugabo nawe yari ahari Mojtaba nawe yabikomerekeyemo,
ku buryo yagize ibikomere ngo ku jisho, aranakomereka ku isura ku buryo bugaragara, ngo akaba ariyo mpamvu kuva bamwimika nk'umuyobozi w'ikirenga nta hantu aragaragara avuga, ngo ndetse n'amashusho yigeze gukoreshwa basa nk'abamugaragaza ngo yari amashusho ya AI. Ubu tuvugana ngo ntabwo amerewe neza ariko ngo ni muzima. Ni nawe muyobozi ndetse w'ikirenga uriho muri kano kanya, ashobora gutanga amategeko ariko uburyo yakomeretsemo ntabwo ashaka kuza kwiteza abantu mu ruhame babona umuyobozi afite ibisebe n'ibikomere, niyo mpamvu mutaramubona aza mu ruhame, ariko ibyo ntabwo bimubuza kuba yayoborera mu gikari. Ni byinshi bikomeje kuba, ndetse ndaje turebe ibindi biganiro, kuko muri kano kanya bigaragara ko umuntu wenyine uri kungukira muri iyi ntambara kurusha abandi ku isi yose ni igihugu cy'Uburusiya muri kano kanya. Ndaje turebe impamvu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuvugana na perezida n'ubundi w'Uburusiya Vladimir Putin. Ndaje turebe ibyo baganiriye, aho muri kano kanya ibyabaye kuri uyu mugoroba byose, n'ubundi turacyafite ibiganiro byinshi bigomba gucaho kuri uyu mugoroba. Ube hafi wibuke no gukora subscribe. Ndaje mu kanya.